kaj si današnja mladina umišljuje, mi povete? Ko je danes modern čas na kaj takega, na kraj pamet ni prišli. Danes je pa najbolj fajn, da ropajo, rečemo, tote menjalnice, pošte, ka avto ofnejo kjedi, ko v banko spucajo, to je fajn, ne? A saj konec konca, če dober poštiri študira, vete, pa to sploh ni tak butask šef. Res, teto te zadnjo banko, ko so spucali, ste tak mende čuli, ne? To smo bila jaz pa žviže, vete. Res ni to švah, gledajte, ob 7 smo začela kraditi, 15 čez 7 smo bila fertik. Pa ne sem na celo akto kognarja domov je rekel, žviže, čuj Pepi, daj malo preštaj, koliko smo danes nakradla. Rekel, ko boš štel, do pol 8 počaj, bi tak preporočilih povedal, koliko manjka.